Бар сарин хөрін нәмінде халмык танчты хашута хундулта үдір. Минхан есін зун дөчін хурттыкче цук улсиге кейтін севрір тулсымын. Минхан есін зун дөчін хурттыкче жилде Сталина зәрілгер халмык танчыге уга кегят, халмык келін улсин саачыла хархулхы операт НКВД аппаратты улусы гидегнер зөйсін биля. Үні операцте шышлын инструкт бактылже аптыла. Халмык улсин тулғынде арвын минхын церге күн орцла. Мини әйже Эрдеева Бася Цыбековна. Мини әйже минхын исын зун арвын доладыкчы жилде халмык танчыде Долбанск районде промысловка селенде тырсмын. Орым тулғын Сахалинск областе Углегорск районде Орлова селенде бәхі. Үрін әрті халмык хытыдын гер болғында орат, өйде тірзе болғынығы цокат, цуктагин ават харсмын. Бар сарин хышыта өдірлі, өйде цокчы буыта салдыс герде орчы ирят. Мини әжімді китін хол хазарте тәдінгі еволжана, дулан хувсе хунхар итхе хотан білжі автын, гиджи мини әкі келев. Селена цук әмтігі машинде суылхулат, станцте авчы ерыф. Тер модын вагон модынже болхла, хуучин болсын дейрян, оңқыра болат, кейтін сәлкін шукрат бәсімін. Севрин кейтін тәне муыды көрдік біля. Тер цагла мини әйже зақысна заводта келжана. Кеділмішін тезде болшко ер күнде бәсімін. Халмык тәнште санлын бомбыз олын. Дәнзе тусқы, хашута цегин тусқы болын нанчығын. Жил болғын бар сәрін хөрін нәмінде, нәмдікче микрорайонде бәхі бұйсылғын болын босқымже. Гидік санлын бомбур олын әмтін әрсхәна. Энуге делькад нерін туырсын скульптор Эрнст неизвестный үйдесмін. Эн бомбы халмыгин туучте учырсын хашута юбдылды нерікчана. Арвын хұрвдыкче жилдан мана халмык улсы кетін севірте төвірте бәсмін. Илгін садан кейхет, хүттірат йоват бәсін әні бомбы үзілжана.